من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 غرباء. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ha kami Islam, alhamdulillah, yari na isa bin programa sin Adda Watus Salapia. Amoy in parsukuan lang ta sin mudir kalasahan, mudir si Mahad Muro al-Islami. Manjari yari in Hamburg faculty members in Mahad Muro al-Islami. Amoy in dimihil kato taniyo pagpatumtum sa pangadyan. Insyaallah ta'ala. Itukbal ko in guru na to mulia waktu ini dimihil kato taniyo pangadyan. When rukaing daingkan Syekh Hakim Aud falyatafaddal siyadatuhu mashkura. شكرا. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namuna magsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala sin masih yari kita niyo timatap-tap agama niya, agama kasabunnalan, amunain agama Islam, agama tataymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala nakataimbabaw din hakatan agama sarta amunain agama iyagpusaka kato taniyo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Din hasabab yan mga palanggungan sin kami agama Islam nagdurungog dimurungog ha waktu ini hitukbalsin kami insasalaman saplag akatan umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halapal sarayaw-rayaw hakabtangan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imaudo yan nakikita sin kamo katukbal sin kami pangadjian hawakto ini pagtaat farasul amuna in nabina to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia
hababaw sin gumi ini aun dain kanila di tuod sila kumahagad in Nabi Muhammad daaksin Allahu subhanahu wa ta'ala. Aun isab dain hamanga tumpukan manusia kimah kahagad sila simpangahagad gawgot im Muhammad daak siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala nagpasampay sin agama Islam. Sumagawa in kakahinang nila bukon kakahinang piyang Hindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gam naman in kakahinang nila simulang pa mga pang Hindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyari mga tumpukan nakasiha dahin ha-akida sa rayaw-rayaw. Akida amo impiang Hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindo atumpukan niya to. Kaisa niya amin nasabot na to. Di sila kumahagad. In Nabi Muhammad daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala sangi ni tumpukan. Kamarua kimakahagad Nabi Muhammad in siya daak sin Allah sumagawa in kakahinang nila rin ha mga kakahinang pag-ibadat dia akan sin Allah bukon ha kakahinang piyang daakan sin Nabi Muhammad damikyan bukon niya to rin ha mga sarayaw-rayaw akidah. Paruhulan niya hikato kimakahagad sila matan in Nabi Muhammad daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala ubos in kakahinang nila biyaugbugan nila tuod in kakahinang piyang Hindo sin Nabi sarta di sila huminang sinamal ibadat bang bukon labay din hapang Hindo sin Nabi sila ini in mga tumpukan mapatut agaran mapatut upihan amuna din hamanga kiyawa hapang Hindo pamandu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kakahinang nila mawut pakabtangan nila iban na mamaugbog pa mga kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila na ini in sarayaw-rayaw akidah amuna impianawag tawag sin mga ulama akidah ahlus sunnah wal jamaah hati niya sila ini in nakasud patumpukan mapatut upihan sisinguran sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungod pag-ibadat. Manjari mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataud dain ha mga kaayat-ayatan nabangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin Quran niya mahamulya. Hatungod sadya nagpahati hasupaya tumarang in parkala pagtaat pa Nabi Muhammad in siya bukon hinang-hinang tiatali-tali sin akkal sin mga tao maingat atawa hinang-hinang sadya kiyabtang sin mga manusia maingat magkabtangan magpasampay buat malainkan inyari baita kasabunnalan din Allahu subhanahu wa ta'ala in Nabi wajib tuod siya subay pagtaatan sabab in pagtaat pa Nabi Muhammad inyan in kasabunnalan niya pagtaat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil hasabab yan, mga palanggungan sin kami, agama Islam. In Muhammad, muna-muna, subay na to siya parat sayahon. Simpamarat saya, pangahagad gawgot, in siya daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyat to in muna-muna, subay na to hitanum, habigi jantung na to umat sin Nabi in siya daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala.
haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadun Rasulullah. Muhammad daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan kaya babay ta'alom sin Quran. Kama dua ayat. Parman sin Allah suratul A'raf ayat hanggatos kay mantagwalo. Kala Allah ta'ala Qul ya ayyuhan nas Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kulang Nabi hama na sin ayat. Pamungan o Muhammad, o mga kamu manusia, bunnal tuod in ako daak sin Allah Ta'ala maun kaniyo katan. Amuna imaksud niya nagpasampay siya sin kasabunnalan. Kamattanan, sin pag-aga mapiatarang sin Nabi indan harap pasulga. Sarta hinduan niya pagkitabang biyay din pagsud tapalawm niya. Iban piatarang in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indan harap palom sin nalka sarta pianduan niya kita diandaan supaya kita rin makasud palawm niya. Dahil hasabab yan mga kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subahit na tuod, kita magnaik saksi, simpag naik saksi, gaugot, simpangahagad matan, imbun nalto din Muhammad, insiya daak din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Kamatu parman sin Tuhan Rabbul Alamin, pagpakusog, hatungod sadya in Muhammad, in subayta siya parat saya hunggawgot, in siya daak dain ha Allah subhanahu wa ta'ala, haparman sin Allah ta'ala, nasabot ha suratut Tauba ayat hanggatos, o ha antagwalo ayat, Lakad za'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Sa bunnal tuod, yan na di matung maun kaniyo, daak amuna in Muhammad, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, min anfusikum, dain hagin hawan yung manusia, ajidun alayhi ma anittum, amuin hikasigpit kaniya, in uno-uno na kasigpitan, atawa kasusahan, dumatong kaniyo, harisun alaykum, iban insya Nabi Muhammad, lando impag umid, pag ayat niya tungod, sin uno-uno mahinang niyo karayawan, din ha mga pag-ibadat niyo tungod fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim, iban insya Nabi Muhammad, hatungod pa mga bariman, na mamarat saya fa Allah, raufur rahim, lando in ulong iban kasi niya. Amo yan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hukuman niya, wajib tuod siya subay pagtaatan. Sabab bunal tuod, in pagtaat pa Nabi Muhammad, inyan pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagmaksiyat, sumulang hapamando ha Nabi Muhammad, atawakan, manghimuting kaniyang insya mukunda aksin Allah, tanto tuod inyat to sa laggo dosa, pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa na'udhu billah. Dahil nasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyakari kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, padunya ini, laung sin mga sila kaulamaan. Sin kita niyo, amuna in mga ulama sa rayaw-rayaw akida, ulama sin ahlus sunnah wal jamaah. Labi luba na tuod, kiyabayta, Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Akabtangan niya, anna Allah khalaqana wa rajakana, walam yatrukna hamalan,
Bal arsalna ilayna rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Nyari matarang kaya baita niya kitab niya tauhid. Bunal tudlong ni Allah subhanahu wa ta'ala piapanjari niya kita niyo manusia. Dan hama nga sarayaw-rayaw kapapanjari. Sarta mukun jukup ha Allah ta'ala in nagpapanjari siya biutangan kita niyo rijiki. Kagugunahan na to di hadunya supaya mahinang sabab din ha mga rijiki ini kumusog kita nyo mag-ibadat pa Tuhan. Mausal na to in rijiki ini hikakusog. Mahinang sabab in kumusog kita nyo magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niya pa kita nyo piasaran maripadunya. Amuin halawong sadya biya mga kakuyagan. Biya karihadunya hawairuun biya mga maksud. Buat malaingkan piarahan niya kita ni Rasul. Daak din ka niya Allah subhanahu wa ta'ala. Mamando ikatu taniyo hasupayari kita niyo malawong. Namandain ang Hindu simpag-agama sarta piasawa niya hasupaya kita niyo ri malawong. Dain hadan kasabunalan dan harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaita niya indan amuin makabatuk kita niyo pakasabunalan. Sarta biyaita niya ray sab indan hasupaya kita niyo makaanib dain hadan niya on amuna indan harap pa kalawungan. Amu yan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hisiw-siwin nagtaat kaniya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tantuto din hulaan niya sulga. Maghula siya sulga. Iban hisiw-siwin nagmaksiyat di tuod kumahagad kaniya atawa simulang din ha mga pamando niya atawa gam naman himuting siya batin siya daaksing Allah tanto impaghulaan niya apinal ka jahannam haadlaw kiamat. Haadlaw kiamat wa na'udzubillah. Dahil nasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pabyutangan sin Sheikh Dalil halom sin Quran. Hasuratul Mudammil ayat. 2 ayat. Hangpo tag 5 sambil pa ayat hangpo tag 1. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna arsalna ilaikum rasula. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhaznahu akhzaw wabila. Sabunnal tuod lang sin Allah. Ama na sin ayat. Kulang labi sabunnal tuod. Kaya parahan na mo na. Hati niya. Nagpara na kami maun kaniyo. Daak amuna in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasula amuna in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan alaikum amuin sumaksi magpatarang kaniyo rin ha mga hinang niyo pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Piatarang sin Nabi den ha mga kakahinang nato ha pag-ibadat dia akan sin Tuhan. Di kita niyo makabatok pa mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ha pag-ibadat matan mawayroon kaya pasampay kaya panghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Damit kiyan, bukun hati ito yung piasawa sin Nabi, piatarang sin Nabi. Sambil pa mag-ibadat, amin pag-ibadat. Wayroon dia akan sin Allah ta'ala, damit kiyan, dia bandaan kita niyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna ila fir'auna rasula, habiya day sab kaparana mo kam Musa, hanabi Musa alaihi salam, maun kam Fir'aun daak. Musa piara sin Allah ta'ala daak maun kam Fir'aun. Faasa Fir'aunur rasula. Simulang nagmaasiyat hi Fir'aun. Parasul. Kam Musa alaihi salam. Paakhaznahu akhdaw wabila. Uno injimatu kam Fir'aun. Bin sana na mu'siya. Simpamin sana nakalando. Simpamin sana pangsam.
Dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Wayra sadto piyagbiddaan niya. Bang simulang, bat simulang impiraon kam Musa, wala siya na marat saya kimahagad. Iban nagtaat ha Musa alayhi salam, damikyan hisiyusyo imanu siya, wala nagtaat pa nabi. Atawa nang himuting gaman ha Nabi Muhammad, damikyan inyan mabinsana day sabsiyatan tuha adlaw akhirat mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narin hasabab yan, dahil hasabab yan, in Nabi Muhammad wajib tuod siya subay pagtaatan, sabab dahil hasabab yan, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, impagtaat pa Nabi Muhammad, balikan kubiya salawat, tanto tuod, imbungan niya sa laggo-laggo pagtaat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban imagtaat pa Nabi Muhammad, maghula siya halaw sin sulka. Wa na'udhu billah. Iban maksiyat. Bangman kita ni magpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala rin ang mga pakaradyaan. Magmaksiyat isa pa Nabi Muhammad, tanto tuod, maghula siya haapinal ka jahannam. Dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hahisiyo-siyo in simulang ha Nabi Muhammad. Ima na inisin simulang atawakan nagmaksiyat. Muna-muna, amuin wayroon sila tuod nag-ibadat. Miyagad hapamando sin Nabi. Yadto sulang na pa Nabi Muhammad. Kamaruan niya, nag-ibadat na sila sa impag-ibadat nila sulang hapangindo sin Nabi. Na inyad to mga kiaulungan sin Allah, maksiyat da pa Nabi Muhammad. Tanto tuod im mga manusya ini, sila na ini im mga manusya na laong. Sabab mahita, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piyara siya sin Allah Ta'ala suntuan. Bilang suntuan muna-muna pa mag-ibadat. Bukun yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Suntuan siya pakatan, pakaradyaan dia akan sin Allah. Pamangalaku tabiat dia akan sin agama Islam, Nabi Muhammad. Suntuan. Suntuan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sabab sa rayaw-rayaw siya manusia napi sin Allah Ta'ala. Rahmat siya pakatan pia panjari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na yadto. Bang kita kumawa din ha mga dalil. Halaw sing Quran. In magmaksiyat kaniya. Tantutod pagmaksiyat pa Allah. In sumulang kaniya. Tantutuod mga tao simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narain hasabab yan. Tantutuod maghula im mga manusya halawm apinal ka jahannam. Hahisiw-siw in nagmaksiyat kaniya. Ba't sabab nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Allah ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Nasabot ha suratul jin, ayat kauhaan tagtu ayat. Hisiyo-siyo in nagmaksiyat pa Allah. Kita mo na mga kiaulungan sin Allah. Ang kanin ayat, alam sing Quran, di tuod siya mabutas. Ati Allah wa ati Rasul. In ayat ini nasusugpat. Bang kita magtaat pa Allah, subay kita magtaat pa Rasul. Di majukup impagtaat ta pa Allah, ri masampul na impagtaat ta pa Tuhan, bang di kita magtaat pa Nabi. Bang hisab kita nagtaat pa Nabi Muhammad, subay kita magtaat pa Allah. Bang kita nagmaksiyat pa Allah, damikyan nakapagmaksiyat na kita pa Nabi Muhammad. Bang kita nakapagmaksiyat pa Nabi Muhammad, bihayat tura mga kiaulungan sin Allah, nakapagmaksiyat na kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isiyusin nagmaksiyat pa Allah, wa rasulahu, iban pa rasul niya, faqad pa rasul niya, pa inna lahu nara jahannam. Sabun na ito di manusia yan.
masuko niya na inapinal ka jahannam, khalidina fiha abada, sarta maghula na siya halaw sinnal ka kakkal, wa na'udzubillah. Angkan na magpatilibon kita niyo po Allah subhanahu wa ta'ala, den mga manusia amuin simusulang sila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, den mga pardaakan niya. Iban parman pa si Allah subhanahu wa ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Isiyo-siyo nagmaksiyat pa Allah, iban pa rasul niya, sa munal tuod na laong na sila sinlaong matampal. Laong matampal mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yan, in Nabi Muhammad, subay na tuod siya pagtaatan. Inangon na to, amuin ibadat, dia akan niya, hasupaya mamunal, impaglasa na to pa Nabi, iban pagtaat na to kaniya, ayaw kita niyo huminang simpag ibadat, amuin wayroon. Dahil hamanga na hinang sin Nabi Muhammad, iban sin sahabat niya. Dahil nasabab yan, hisiyo-siyo in himinang, simpag ibadat, amuin way na hinang sin Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, iban na hinang sin mga sahabat, tanto tuodin niya ito mga kiaulungan sin Allah, di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga ibadat bihayat tuin hantang niya. Sabab in Nabi Muhammad, kiabayta niya ingkatan parkala, amuin piyang daakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang aundain ha mga parkala, wayroon niya kiabayta atawa kia pasampay. Laong pahi Imam Malik rahimahullah, bang sadyain Nabi aundain ha mga parkala, wayroon niya kia pasampay, tanto tuod biadain Nabi Muhammad, bang aun biat tumano siya na marat saya bat in Nabi, wayroon niya kia pasampay, ingkatan parkala pag ibadat, biadain Nabi tiyuhumaniya in siya ng khayanat. In siya ng khayanat, kaya pasampay sin Nabi ingkatan pag ibadat, dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kaya limpal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kaya riwayat Muslim, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadihi yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, wa na'udzubillah. Ibut tuod sa pahan ko, halawm sapahan ko hagin hawabaran ko, halawm pagbaya niya ingin hawabaran ko, la yasma'u bi ahadun, wayroon nakarungog hangkat tao dahil ha mga Yahudi na kasiya atawa Nasarani, mahuli iabutan na sadya siya, di atungan na sadyari kadi magpakkan niya ingkamatay, wayroon tuod siya, wayroon siya hati niya na marat saya, haamuin kiya pasampay ko, amin kiya baita ko, amo na yung Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaingkan ingkaaunan niya, matagda po niya innal ka haadlaw akhirat. Hati niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyo-siyo in wayroon na marat saya. Dahil ha mga parkala piyasampay sin Nabi, wayroon niya kiyahagad. At wayroon siya nagtaat. Ha mga piyasampay sin Nabi Muhammad, iabot na sadya siya sin kamatay, masuko niya inapinal ka jahannam adlaw akhirat. Naray nasabab diyan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatilibon kita nyo rin ha mga parkala, in mga kasahabatan sin Nabi Muhammad, in mga kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in sila wayroon day na mga kakahinang sin Nabi Muhammad, dahil ha mga pag-ibadat niya, mabut pakabtangan nila, inyat tukatan, piarat saya nila. Kaya hagad nila katan,
sarta biyaugbugan nila, iban liyasa nila in mga ibadat piyang daakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyat tim mga sahabat na iban subayra tuod kita niyo umupi. Den ha mga sahabat sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbimin kato tanyo alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasidin. Subay niyo baugbugan sunnat ko. Iban sunnat si mga khulafa ar-rasidin. Amo na mga kasahabatan niya, inda Abu Bakar Siddiq. Muna-muna. So ay nato ito sila hati niya upihan. Wayroon na singuran na to dahil mga parkala pag-ibadat. Wayroon na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangdi kita niyo kumawa dahil mga panghindo sin mga kasahabatan sababin sila. Miyamagad sila panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maita kita niyo magtaat panabi. Sabab, inyari wajib pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. May yuti'ir rasula fakad ata Allah. Parman sin Allah ta'ala. Siyu-siyu in nagtaat pa Rasul. Hati niya himinang sin pag-ibadat dia akan sin Rasul. Fakad ata Allah. Sabun nal tuod nakapagtaat na siya fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tak mo na mga kiaulungan sin Allah. In Allahu subhanahu wa ta'ala bang hatungod pagtaat bang siya na naabiti na mayta imano siya diaak niya suod magtaat kaniya makna kumahagad ha Allahu subhanahu wa ta'ala dahil ha mga pardaakan niya mahuli siya but niya raysab hapuas yan insubay tuod magtaat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ati Allah wa ati Rasul. Iban pagtaat kamu pa Allah, iban pagtaat kamu pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Den hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban nasabot din hadith kaya riwayat Imam Bukhari. Iban hadis din kan Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam asabot niya kahinapusan hadith man ataa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam pakad ata Allah. Hisiyu-siyu imanu siya nagtaat siya pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himinang siya sin pag-ibadat piyang daakan sin Nabi. Kakahinang niya, kakahinang niya pag-ibadat dia akan sin Nabi. Bukun amin din ha mga kakahinang, bukun nariya akan sin Nabi. Sa babaon niyan mga manusia bihayan. Lang niya ini nariya akan sin Nabi. Naampawayroon niya to dalil. Bang ibadat mga kiaulungan sin Allah Ta'ala impagbisarahan atawa pangadjian, maghajat siya dalil. Dalil din ha Quran sin Allah. Dalil din ha sunnah sin Nabi Muhammad. Banget tuwayroon na dalil din ha Quran, din ha sunnah, di siya matawag ibadat. Sabab may ta, way na hinang sin Nabi, wayroon na hinang sin sahabat. Nahisiwin himinang yerto, din ha mga manos siya amuin, tiyali-tali nila sadya pag-ibadat. Pikil-pikil nila sadya, hinang nila pag-ibadat, ang pabukon pag-ibadat, mga kiaulungan sin Allah. Nabihayan sayan. Nabihayan. Na inya to laog dakula. Kalaugan in Nabi Muhammad sabab panghindo niya. Kalaugan in mga kasahabat sabab hinanglaw niya sin sahabat. Sa kaula-ulama to humata pa in Nabi Muhammad naghinang siya ibadat wayroon dia akan sin Allah. Namikeng kailo in mga sahabat naghinang sila ibadat wayroon dia akan sin Nabi. Ang pawayroon niya to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabunalan in mga biat to parkala. In pag-ibadat maghajat siya dalil. Maghajat siya dalil din ha Quran, iban din ha sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang biyahayat to in pag-ibadat sin ummat kahinapusan ummat ini. Biyahayat to in hantang niya in pag-ibadat niya labay din ha pagtaat pa Allah. Iban labay din ha pagtaat pa Nabi Muhammad. Amunat to in pag-ibadat taymaun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala.
paman ata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam pakad ata Allah isiyo-siyo nagtaat nagkahagad hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunnal tuod nakapagtaat siya fa Allah. Wa man asya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam pakad asya Allah. Isiyo-siyo sab in nagmaksiyat simulang hapamando sin Nabi simu dayag to, amin wayroon siya nag-ibadat. Sin pag-ibadat dia akan sin Nabi. Pagmasyat dato pa Nabi, mga kiaulungan sin Allah. Biyay din hindi mag-ibadat. Misan din mag-ibadat, hati iya uning mag-ibadat. Sa yung pag-ibadat niya, bukun dia akan sin Nabi. Pagmasyat da pa Nabi, wa na'udzubillah. Biyay din na to, hindi na mag-ibadat. Tanto tuod yadto. Pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatilibon kita niyo rin ha mga parkala yan. Amuyat tunday ha mga parkala. Magmaksiyat pa Allah ta'ala. Pagmaksiyat na pa Nabi. Pagmaksiyat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Way pagduwaruah. Pagmaksiyat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbibin kato taniw sin hadit sa rayaw-rayaw. Kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadit din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sarta kaya riwayat Imam Bukhari. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Fakila ya Rasulullah wa may ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani fakad abah. Haduga ing riwayat wa man asani dakhala an-nar. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kataan sin umatku makasud sadya sila palaw sin sulga. Nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kiaulungan sin Allah. Kataan sin umat sin Nabi Muhammad, makasud sila palawm sin sulga. Malang kanisi hindi mabaya kanila sumud palawm sin sulga. Nangasumo magtim mga sahabat para Rasulullah. Ya Rasulullah, hindi mabaya sumud palawm sin sulga. Insabda sin Rasul, man ata'ani dakhalal jannah. Hisiyu-siyu in nagtaat kako. Miyagad hapang hindu ko. Miyagad hapang ibadat. Biyasin pag-ibadat pang hindu ko. Iban sin mga kasahabatan ko. Silayat to imano siya. Maglumba-lumba sumod palong sin sulga. Allahu Akbar. Hisiyu-siyu in mga mano siya. Di mawaya sumod. Amin piya nga subo sin mga sahabat ito. Waman asani. Hisiyu-siyu in nagmaksiyat, simulang hapang hindu ko. Wala nag-ibadat. Biyasin pag-ibadat. Kaya pang hindu ko. Sila yadto hindi mabaya sumud palom sin sulga. Makna sila na yadto in mga sumud palom sin apinal kaadahannam. Wa na'udzubillah. Biyay diin ilingkat. Pagkayadto nato nasabot. In kalumian atawa kangian sin hisiyu-siyu manusia nagmaksiyat para Rasulullah sabab maksiyat na patuhan maghula siya atawa makasud siya palong apinal ka jahannam sarta impagsud niya halom sinalka kakkal fiha abada kakkal na siya maghula halom niya wa na'udzubillah. Amuyat to ingni niya mga kiaulungan sin Allah na imparuhulan sin nasihat na to harum ini. Biyay di ini sab ilingkat atawalimo dayaw sin hisiyu-siyu imano siya miyagad hapang hindo sin Nabi mattan malasa pa Nabi mattan nagtaat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin mattan tuod siya na marat saya in Nabi Muhammad daak sin Allah. Hati niya biyumnal niya tuod in wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bakas nato na ininalilay.
Matantuod biyunal niya in Muhammad daak sin Allah Ta'ala. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladina an'ama Allahi alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-suhada was-salihin wa husna ulaika rafiqa. Kama dua ayat parman sin Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika fawzul azim. Kama tu ayat. Den ha mga sa lingkat-lingkat. Limo simpagtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fakad faza fawjan adima. Inyari kaya babayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halaw sin Quran. Kama upat ayat. Parman sin Allah. Wa ati Allah wa rasulah la'allakum turhamun. Dahil ha mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika fawzul azim. Suratun Nisa ayat ang putagto. Isiyo-siyo in nagtaat fa Allah. Himinang sindaakan sin Allah, haaturan sin sara. Wa rasulahu, iban nagtaat siya pa rasul. Damik yan in pag-ibadat niya, doon ha pag-ibadat panghindo sin rasul. Yudkhilhu jannatin, makasud siya palom sin sulga. Mana imano siya ini maghula tuod siya alom sin sulga. Kaya babayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tajri min tahtiha al-anhar. Sarta yaun halawm sin sulga yaun timutubod tuan in katubig-tubigan. Yaun hababa sin sulga yaun nagtutubod in katubig-tubigan. Khalidina fiha. Sarta in paghula ni halawm sin sulga kakkal. Salama-lamah. Yadto hamagtaat pa Rasulallah. Hamagtaat pa Allah, nakapagtaat siya pa Rasul, nakapagtaat siya pa Allah. Bang siya nagtaat pa Rasul. Bihayat turay sab nasabot na to kay na inni si magmaksiyat pa Allah, nakapagmaksiyat pa Rasul, in nakapagmaksiyat pa Rasulallah, nakapagmaksiyat na pa Rasul, nakapagmaksiyat pa Allah, tan totoo di sa maghula siya halaw apinal ka jahannam. Salama-lama. Kita mo na mga kaulungan sin Allah. Yatungi bang nagmaksiyat pa Allah, nakapagmaksiyat pa Rasul. Inyari sa ayat, amin lingkat si magtaat pa Allah. Subay magtaat pa Rasul, ilingkat niya mga kaulungan sin Allah. Bang kita nakapagtaat pa Rasulullah, nakapagtaat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maghula imano siya isab halawm sin sulga. Salama-lama halawm niya wadhalika fawzul adim. Iban hadamik yan paruntungan niya to sa laggo-laggo. Paruntungan sa laggo-laggo adaw akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fakad faza fawjan adima. Isiw-siw nagtaat pa Allah iban pa rasul niya. Fakad faza fawjan adima. Sa munal tuod, nagparuntungan na siya simparuntungan sa laggo-laggo. Sa laggo-laggo paruntungan, madawhat simano siya, haadlaw akhirat. Kama tu ayat mga kaulungan sin Allah. Wa ati Allah wa rasulah la'allakum turhamun. Iban pagtaat tuod kamo fa Allah. Iban pa rasul niya la'allakum turhamun. Murah-murahan magparuntungan kamu. Magparuntungan kamu dunya akhirat. Ibandi kita mabilang beriman. Fa Allah subhanahu wa ta'ala amin matan na marat siya pa Tuhan. Bang di kita magtaat. Bang di kita magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iman magtaat pa Rasul. Iban di da maglagi mga kiaulungan sin Allah.
amin kalima tauhid, biasin nasihat ta, hamahapon Jumaat yaon, di magmatan dain kalima la ilaha illallah, bang di damabunnal, impag naiksaksi na to, simbunal to di Muhammad, daaksin Allah. Amin piarat saya na to na intuhan, pagtag-ipunan kasabunnalan, wayroon naruga ing amurain Allah subhanahu wa ta'ala, pagsakali, di kita mamarat saya im Muhammad, daaksin Allah, atawari kita tuon magtaat, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, in syahadatu an la ilaha illallah Muhammad, in syahadatu an la ilaha illallah, nalarak siya. Nalarak in kalima la ilaha illallah. Damikian, di daysa mamatan, in syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, bang in pag-ibadat na to, kialalamuran na sing kasirikan. Kialamuran sing kasirikan, di dayat to isab mamatan mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Nabihayan sayan, ang kana in pag-ibadat na to, long sin mga ulama, di makapuklas hadway ni, di makapuklas hadway ni. Suway magad hakalima la ilaha illallah, uno'y kabayaan sing kalima la ilaha illallah, amoy ating pag-ibadat ta. Bang uno, iliangan sing kalima la ilaha illallah, rin niya kabayaan, suway na to layuan, sabi kalarak sing pag-ibadat. Damit kiyan, bang uno'y kabayaan sing sahadatu anna Muhammadan Rasulullah, suway na to yato'y sab amoy ating agarun na to, damit kiyan, bang uno'y sab inliangan sin sahadatu anna Muhammadan Rasulullah, subay na to yat tangkisan sabab may ta mga kiaulungan sin Allah. Amuyat to impag ibadat, dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hari tuod kita niyo papaagarun padugaing buat malengkan, doon kita niyo hakabayaan sin Allah ta'ala, iban hakabayaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno india akan kanyo sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam din mga pag-ibadat na amuyat tuin upihin niyo, baugbugin niyo tuod, baugbugin niyo. Iban uno-uno isab in parkada, liangan niya, amuyat tuin aniban, subay siya aniban, sabab inyat tu, bukunya tu pag-ibadat dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maghulain tao, halawm sin sulga, hasabab sadya siya, nagtaat siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbungan niya nakapagtaat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mamatan, impagtaat para Rasul, subay kita niyo mag-ibadat, ubos, impag-ibadat na to, bukon amuin, pikil-pikilon, tali-talion, atawa singud-singuron tasadya, singud-singuran tasadya yung mga tao. Ang mga magruko sujud, pagsambayang sumingud-singud na sadya kita, di mga kiaulungan sin Allah. Subay na to pangadjion, subay na to hatihon, subay na to ipangasubo, sabab in ibadat mga kiaulungan sin Allah, dia akan sin Allah. Dia akan sin Allah, maghajat siya hatihon, maghajat siya pangadjion, sabab intay maun sin Allah ta'ala ibadat, amurain ibadat, labay din hapang hindo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murah-murahan amunayat to inhikarihil na mo pangadjian, kalu-kalu insya Allah subhanahu wa ta'ala, aunda waktu, makapagbayma matara kita ni magbalik, kasugpatan, kaganapan yung pangadjian nito, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaon din mga kaptangan sin kami, amo insimiha, dahin ha Quran, iban ha sunna, inyat to, ayaw na to, kawaon, sabab buko niya to, panghindo sin agama. Wat malengkan, bangaon din mga parkala, yat to, imamo, nakaagad haway ta sin Quran, iban haway ta sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyat to, tawfiq din Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, inyat to, makawa na to, atawa mahinang na to, palita di hadun niya ragpagpaadlaw akhirat. Muna-muna hari pa kami makawait,
iban makasalam kaniyo, iban makatukbal simpangindua akato tanyo katan. Magsukur kami hamuder na mo kalasahan, amoy nanguhanan, nakura na mo apag madrasa mahad muro. Inahinang sabab, then kaniya nakakari kami patampat ini. Mangmansin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan pa siya sin Allah ta'ala pangumulan sa haba-haba, hasupaya, mataod pa kapanduan niya, makasud, paagama sin Allah ta'ala, muin paakida sa munan. Bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala, papagbarakaton, papagbumpaaton, yung paghindo niya, dahil dihadun niya, ibandag pagpadlaw akhirat. Iban magsukol kami, paguro na mo, dahil sa kalasahan, kan katuan Zakaria Muhammad, dahil mga parkala, na hinang sabab kailo, naon impakaradyaan ini, imparkala ini, siya mabdain kaniya, insya Allah subhanahu wa ta'ala, papagbarakaton, iban hinangon, ibadat sin Allah ta'ala, sa laggo-laggo, kaniya dihadun niya, dagpagpadlaw akhirat. As'alallahu ta'ala ayarjukuna ilman nafi'an wa amalan mutakabbilan wa rizqan tayyiban innahu was-sami'ud du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.